Salibonani izihlobo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana njalo isifundo sesibili lapho siphakathi kwempikiswano enkulu. Siyathemba inkosi lathi ekufundeni okhulumayo umfundisi Ndebele. Ngizacela ngilabo lapha abaziveze. Salibonani bathandekayo. Siyalamukela njalo kulesi sifundo okhulumayo umfundisi uKhumalo. Salibonani izihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi. Sisamukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Salibonani bathandekayo. Igama nguSikhathele Ncube. Asicimezeni sikhuleke lapho singena esifundweni. Baba oyingcwele osekhaya ezulwini. Sithanda ukubonga ithuba elihle osinika lona njengabantu bakho. Ubona sizwe isifundo osiphathele sona. Sibonga uthando lwakho kithi. Ubona kukho Nkosi ongasitsheli khona konalo umhlaba. Sengani isiqolo ngileyo ngasiphathisa sisizwisise. Usinike futhi amandla ubona siphume siyesiphila ukuze silungele umbuso wakho zamasinyane. Ngawe Jesu ngiyakhuleka amen. Siyabonga. Siyacabanga ukuthi ikota lezikhuluma ngokubana siphakathi kwempikiswano enkulu. Sithintile iviki ephele ukwana sisempini. Siyaqhubeka kusifundo sesibili lapho sikhangela udaba olumqoka. Uthando kumbe ukuziqhenya kumbe ubumina. Sifisa ukuthi uNkulunkulu asisize siphakathi kwempikiswano sifunde ukuthi kuyini uthi kwafuna sibe kwazi njengabantu abakhe kulempikiswano njalo singaphila njani singabantu abakhe siphakathi kwempikiswano. Sizacela usibalelayo lapho sibalela uIsaya ngo41 iverse ngeka 10. Isaiah 41 verse 10. Ngakho ungesabi ngoba ngilawe, ungakhathazeki ngoba nginguNkulunkulu wakho. Ngizakuqinisa ngikusize, ngizakusekela ngesandla sami sokudla esiqotho. Siyabonga. Bafowethu abadadewethu lapha. Nxa sikhuluma ngokuthi siphakathi kwempikiswano enkulu ukuthi akumqoka kulempikiswano kumele sikwazi luthando lobumina. Ivesi le nxa ithi ungesabi kuyini esikuthola nxa ikhangele ngempikiswano esikuyo ukuthi ungesabi kuyini ukukhulumayo. Khonapho mfundisi mina ngikutholayo ukuthi nxa umuntu esithi ungesabi uthi ukuthi uvele sokukhona kunjani ungakwesabisa. So mbona uthando olumangalisayo lokuthi uNkulunkulu ngokusidala kwakhe uyasithanda. Uyabona ukuthi phambilini sekungaba khona ukwesaba abese sitshela ukuthi khona singesabi sime isibindi ngoba yena ulathi. So khonokho mina ngizwe kunithathekisa ukuthi asomazi wakhulunywa ngumuntu nje lapho. Akukhulunywa umdali wezulu nomhlaba ongiyosaziyo ukusuka kwethu lokuphetha kwethu. Okunye ngikuthanda khonapho akapheleli ekuthini ungesabi. Uthi ngiza kunika amandla. Ngezindlela usechilo mfowethu lapha ukuthi aluba usisemumeni oyesabisayo usudinga amandla ukuthi ume ngoba usumadolo nzima. So yikho ke lapho uJehova angenela khona athi angicine ukuthini ungesabi. Amandla nxa wadinga akhona ngizakuqinisa. Yebo Khumalo uthola lapha ukuthi impikiswano enkulu ivese sinikwa ngumprofeti uIsaya hayi la nxa siphakathi kwempikiswano ungesabi. Mbona ngani njengoba sibe kulethile abafowethu lapha ukuthi khona lokho ukuthi uJesu kuIsaiah akhuluma ngokuthi khona ke ungesabi. Indlela yokuveza uthando lwakhe. Kala kuzinakekela yena ukwedlula abantu bakhe. So ukuthi athena ungesabi kuyaveza ukuthi khona uyasinakekela. Yikho khona lokho uyasinakekela njalo uyasithanda ngoba yena impileyo uyayibona njalo uyikhangele. Njalo uyakwazi ukuthi khona impileyo izabe inzima kanganani. So ahlatsha ukuthi khona hayi ngiza kuba lawe ungesabi. Siyabonga ngathi umcabango kwesunikwa nguIsaya. Sikhangela isifundo esiyasibona lapho ukuthi uNkulunkulu uKristu waveza ukuthi kukhona impikiswano eyinkulu ngaleso sikhathi ngesikhathi ephila. Uyabatshela kuMateyu 24 verse 2 lapha ukuthi amatshe lowabonayo lapha eJerusalema lapha yakhe umduli emihle akulele asali phezulu kwelinye. Wayekhuluma ngento ezayenzakala ukubana kukhona okukhulu okuzayo ngenxa ukuthi uJesu wabuya ngenxa yempikiswano uzosifela. Wahle wathi ukuthi hayi ngaphambilini mina sengihambile la ndizangena kule impikiswano. So sizakhangela ke balayela babukela lapha esiyakufunda kakhulu sikukhangele ukuthi uSathani ulamacebo akhe
okuyenga lokudiliza umlimi lokho akubumbileyo. So sifuna ukuthi singena esifundweni sibe lengqondo yokwazi ukuthi sisemhlabeni osikuwo impikiswano. Kakula muntu ongekho empini. Empini ungekho usithi kawulwi kodwa kuya ngale mbhobho la yabaleka. Empini uyazibona la usufile ungaze usobutho kodwa nxa uthi kuyaliwa. So umlimi kasisize nxa singena esifundweni siphathiseke kakhulu ukuze sithole umlimi asiphathise. Angazokhona ngaba lokuthi sigene singangena esifundweni setapana. Ekutheni uNkulunkulu uJesu thena amatshelo wabona la kaso zahlale khona. Ngenxa ukuthi kuphakathi kwempikiswano izahlasela eJerusalem lina lisithi ngabantu abami singathola lapha esifundweni lesi. Sizananzelela khonapho ukuthi andisekhumbula ukuthi itempeli uJesu ukhuluma la amazwi ngemva ubona abafundi bemtshengise ubuhle betempeli. Now uhlupho losolukhona ukuthi itempeli laba lihle kangaka abantu ingqondo zasuka umlimo zaya etempelini zalibala uNkulunkulu wetempeli. uNkulunkulu fanele atholakele etempelini. Yibo babe kwakuyinto fanele nxa umtshengisa umuntu into enhle ufisa ukuthi la athenge ukuthaba kwakho. Uthi uJesu batshela okwakunxele kulalokho ababekukhangelele. Yikho sesithi lina uhlupho lweni ukuthi seli ingqondo zenu kumbe amehlo enu asesentweni engayisiyo. Khonokho esokuthumbe amehlo enu akuyikuhlala ingunaphakade. Yeah, okunye engikuthola khona lapho uJesu usebenzisa isahluko sika Matthew 24 ukuveza okuza kwenzakala ensukwini zokucina. So uMatthew 24 ubuya embaqambili ukuveza okwakuza kwenzakala historically ukudilika kweJerusalem. Kodwa beseveza okuyikho okuzaba luhlupho nxa sisiya ekupheleni kwesikhathi ichapter ka Matthew 24. So kuthiwa khona uSathane uzasebenzisa ipersecution ngale ku Matthew chapter 24. Kodwa ke nxa sisiya ekucineni uzatshintsha istrategy abesesebenzisa icompromise le deception. So uMatthew chapter 24 sinxa simkhangela wendlala ngaleyo ndlela. Ngasikhangela futhi ubuhle beJerusalem ngoba uthola lelihle lelitempeli. Nxa ungayifunda uGreat Controversy chapter 1 lo 2 lapha siyabalisela ukuthi lalilihle. Ukuthi ke emkhumbulweni wabantu ngicabanga ukuthi kwakungeke ufike vele ukuthi lingadilika eJerusalem. Bese ngikhangela konke ukufundisa ukukhumala ukuthintayo ukuthi uJesu waye linganisa la ngomhlaba nalowo ukuthi uza kufika emaphethelweni. Ngoba ungakhangela umhlaba wakhiwa wakhila umuntu othi abanye ngengqondo zethu sicabanga ukuthi ukuthi uzadilika khona lokho ingqondo ziyazivuma. Kanti ke isifundo nje besitsho lapha ukuthi sizosikhuthaza ukuthi kuza kudlula konke. Kodwa nxa kudlula njengoba elothando uyasixwayisa ukuthi senze njani. Engifisa ukuthi sikwazi lapha dadela bafowethu lababukela abalaleli ukuthi siphakathi kwempikiswano okwenzakalayo konke kubangelwa ukuthi kasihlalanga sempikiswano. Kodwa ke uThixo kasiphathisa sisize nxa singena esifundweni sikhangela uLuka lapha ngo19 verse 41 kusiya ku44 sikhangela umsindisi odabukileyo enhlizweni ukhathazekile ngokwenzakalayo. Funa lakithi uyakhathazeka ukuthi usemdlalile amaqiniso eBhayibhelini engxenye siwabonisise kahle. Nxa isibala lapha ngifuna sibale uLuka 19 verse 41 kusiya ku44 sikhangela ukuthi umsindisi odabukileyo kuyini okumhlukuluzileyo kusisize lathi sibumbeke ekukholweni kwethu. Verse 41 Luka 19 wathi esebanga eJerusalema elibona idolobho walikhalela wathi uma wena ngokwakho ubukwazi namhla lokho obekungakulethela ukuthula kodwa okwamanje kufihliwe emehlweni akho. Zizafika izinsuku kuwe lapho izitha zakho zizakwakha umthangala zikukhonqolozele zikuphahle inxa zonke. Verse 44 zizakusakazela phansi emhlabathini wena kanye labantwana abaphakathi kwemiduli yakho. Kakuyikutshiya lalinye ilitshe phezu kwelinye ngokuba kawusinanzelelanga isikhathi sokuza kukaNkulunkulu kuwe. Ngamazwi abhalwa nguJesu lawo owakhulumayo nxa usiya futhi ku23 verse 37 no 38 uMateyu ukhuluma amazwi aphosafana uyakhala uthi Jerusalem wena ubulala abaprofeti. uNkulunkulu ukuthumele abaprofeti ukuthi bakubuthe
kodwa kuzaze kube isikhathi wani alokho ukuthi abantu abagona ubulala lapha sifica uJesu okhalayo broken hearted inhliziyo yakhe idabukile ngoba uthi kuJohn lapha na 1:11 uthi weza kwabakibo kodwa bamala sifundane ngoJerusalem ukuthi uthando lukaKristu lukhulu kangaka uJerusalem kodwa uJesu obuyileyo bayamkhalala kuyini esikuthola lapha na kulo verse lamathathu John 5:40 ikhuluma ukufana naye kuyini esikuthola lapha mina engikutholayo ukuthi ukuba semnyameni uThixo kathabi ngakho akumthabisi ngoba kwesinye isikhathi singananzela ukuba kukhona emhlabeni okwenzakalayo udlwangu konke sithola sengathi mhlawumbe kasanayi kaselandaba ikanti kuyamdabula emoyeni ikakhulu nxa ebona abantu belahleka abanye ngabazi iqiniso kodwa usathana bese bevala amehlo bangasalibona iqiniso kuyamdabula emoyeni kankana akathuli ngakho ngwenya singatsho yini ukuthi nxa isisuku semnyameni ukuthi umuntu nxa ekhetha ukuphila ephikisa uNkulunkulu kuyamhlukuluza uJesu ngoba ulethile ukukhanya thina kithi ngeBhayibheli waletha ngoJesu esifesiphambaneni lapha wayebuye mathupha bamphikisa wasekhala kithi kusingatsho ukuthi lathi nxa simphikisa uJesu siyamhlukuluza lathi ngendlela efana nayo siyabe simhlukuluza ngoba injongo kaNkulunkulu kumbe kaJesu ekuzeni wayebuya emhlabeni omnyama ukuzoletha ukukhanya okuyimpilo engunaphakade now abese sithi ukukhanya kuzile ebantwini kodwa abantu bakhetha umnyama kuyamhlukuluza khona khuyana kufanele ukuthi imfundisi nanga umuntu uwele egodini uzama ukumsiza ujikela intambo yena ethoza ukuthi abambe intambo aphume yena ukhetha ukungayibambi kubuhlungu bona ufisa ukuthi aphume kulolu daka phakathi kwalo yikho kuJesu okumzwisa ubuhlungu ngoba uthando lwakhe silubona khonapho ukuthi ezile abangabakhe bemhlamukile akabadelanga athi hayi laba abantu anseyikufa esiphambanweni wakufa kutshengisa uthando lakhe ukuthi lanxa sisemnyameni kodwa yena injongo yocebo lokusindisa kakuyikhipha ehleleni ngoba ekhangela ukuthi kusasa mhlawumbe singananzelela ukuthi ngisemnyameni bese sidinga ukukhanya sikuthele kulokho kukhanya kukhona kusilindele abanye abantu khumalo bangathi bona nxa uNkulunkulu eluthando eJerusalem leli sizothola uTitus wathungamela izimpi yayabulala kuthiwa ngesikhe wabutchered ukubulala kucace omama labo baba uNkulunkulu wayengaphi abantu besifa ngaleyo ndlela yena luthando esikunanzelela laphana okokuqala ukuthi khona abantu laba bafa hathi ngokwenza kukaJesu kumbe ngokwenza kwaNkulunkulu bafa ngenxa yokuzikhethela kwabo ngoba amavesi phambilini ahle asichazela actually ukugcizela laphana uJohn 5:40 esimphiwe laphana ukhuluma ngokuthi khona ungaqalisa ku39 liphenyisisa imibhalo lihlola ngokuba licabanga ukuthi ngayo lilakho ukuphila okungapheliyo yiyo le imibhalo efakaza ngamo verse 40 ikanti liyala ukuza kimi lizozuza ukuphila so ngamanye amazwi bafa ngenxa yokuthi bala ngoba uJesu wayebavezele ukubana iJerusalema izazunguluzelwa izitha zifake umthangala konke lokho kana wayebatshelile ngaphambili kungakenzakala kodwa ngase sithola lapha sebebulawa 10,000 thousands of people bebulawa laphana kwabo kungenxa yokuthi babalile isixwayiso sikabani sikaJesu so ke still asingeke sifake ke engathi mina insolo kuJesu hayi kuyabe kuyikuthi siyabe singazi ukuthi kuyini uJesu akuvezileyo ngapi elizwini lakhe yikho sesingathi thina kathi uNkulunkulu lo uluthando ngayiphi indlela abantu besifa kuyafana lakhathesi nxa singazwisisanga impalo ukuthi itheni ngezinto ezizakwenzakala ensukwini zokucina kuba lula ke ukuthi uNkulunkulu sihle siphange simsole ngoba siyabe singazwanga ukuthi iBhayibheli itheni kodwa singazwisisa ukuthi iBhayibheli itheni ngezehlakalo ezizakwenzakala ensukwini zokucina kakusoze kube lula ukuthi simsole uNkulunkulu ngoba yena uvele wahle wasazisa ngaphambilini nxa ekhuluma khona ubamba umlomo nxa ekhuluma khona lapho ukuthi khona bafa ngenxa yokuthi abalalelanga bakhona abanye abalalelayo andi kusempini so sikunanzela ukuthi khona bakhona abalalelayo kodwa bafa indaba ayiphelelanga khona lapha ngoba kumele sikuzwisise khona lapho ukuthi khona
yebo ukufa kukhona kodwa indaba ayiphelanga khona lapha abafileyo beqotho belungile bengelacala vele imvunzo yakho khona phambili so uNkulunkulu akala sihluku akala mona lanxa into senzakala ezimbi zonke senzakala yena akala mona ulothando ngikhona indaba iza uyaphutsha phambili bengisithi ukwengeza khona phana ukulalela lokungalaleli sonke sizakufa kodwa uqathe ukuthi sifa njani ngoba ongalalelanga ufa ukufa kwesiwula olaleleyo ufa ukufa kwabangcwele yikho sithi babusisiwe abafayo befele enkosini uhlupho esilalo nhlobo ezendekayo ukuthi sibone ngani ukuze church aseyikufa sibalekela ukufa phandle ngalesi sibona ngani singafika eChurch singase sisifa sesithi uNkulunkulu ube ngaphi sisempini uchile umfundisi ukuthi siphakathi kwempi enkulu engaphezulu kwethu so thina ke asikunathi ukuthi empini kuyafiwa kuyalinyalwa kodwa okuqhakathekileyo ukuthi thina silalela ukhomanda wethu ukuthi senzeni onguJesu nguyosilawulayo siyabonga sibambele uMateyu 24 khonapho iverse 15 balaleli ababukeli nxa ekhuluma kanje ungwenya lapha ngifika ngicabanga ukuthi sibe kwazi ukuthi izixwayiso siyazinikwa singangeni kuzehlakala ezithile njengalabo abanika izixwayiso sifuna ukuthi isixwayiso bana basinikwayo basidelela basebengene kufeni khathi singenxa kaAdam isixwayiso sokuthi impilo engapheli ibe khona saphela kodwa ngeAdam wesibili uJesu siyabonga singaze silale silovuko lempilo so kasilani izixwayiso zikaNkulunkulu zisize sifuna ukuthi lapha yisiphi isixwayiso abasinikwayo ukuthi la nxa kuzadilika iJerusalema lizakwenza lize liphephe sibalana iverse 15 kaMateyu 24 nxa libona kumi endaweni engcwele amanyala aletha incithakalo okwakhulunywa ngomprofeti uDaniel ofundayo ke zwisise lapho ke akuthi labo abaseJudiya babalekele ezintabeni akungabi khona osephahleni lwendlu yakhe owehlela phansi ukuthatha loba yini endlini lo osemasimini kangabuyeli ngekhaya kuthatha ijazi lakhe kuza kuba buhlungu kanganani ngalezo nsuku kumakhosikazi akhulelweyo lalo amunyisayo thandazani ukuba ukuphatheka kwenu kungabi sebusika loba ngesabatha kule daba la okwakuqala isixwayiso bana basinikwayo ukuze baphephe kulokho kwakuzabuya wangasokuyekele ngenxa yesono esasisenziwe uJesu thina iJerusalem eliyibona yakhe izadilika kodwa lina ngiyalithanda kumele liphephe isixwayiso bana basinikwayo now singakhangela lapha uba refer ebhukwini lika Daniel ukuthi ngabona amanyala encithakalo esemi endaweni engcwele ngezindlela lingabona lokho okungafanele ukuthi kube sendaweni engcwele sokuyikho ngani kuyabusa balekelanini ngaphi ezintabeni ikhono anti ubanike isixwayiso ukuthi uqala banike isayini ukuthi ngabona sokulale isayini baleka luthando ngokuqala khona ukuthi usitshengisa uthando ukuthi kafuni sibhubhe right abese sipha ukuthi ophezukwendlu kangaphumi ngoba ungathi uzangena endlini uzabalekelwa isikhathi phuma ubalekele impilo yakho ulibalekele ngaphi ezintabeni so uNkulunkulu ubuzukhala futhi lamhlanje kunenge ngasixwayise ngakho umhlaba singangena sijule kiwo sizafela kiwo kodwa thina ukubaleka kwethu okunye khona akudinga ukuthi kube physical kodwa ukuthi sibaleke ukhulume ngedeception nje ukuthi sibalekele ideception sibalekela njani ngokwazi iqiniso yebo okungithathekisayo lapha balaleli labafowethu lapha ukuthi uJesu uhlabatshele ukuthi lokho lalokho kuzakwenzakala so ngamanye amazwi kuthi ukuthi khona ke ukuhlupheka thize kakugwemeki so kusithi ukuthi khona even isiphila lathi ensukwini zokucina uJesu njengoba nekukhulumile ukuhlupheka kuzamele kusifikele one way or another ngoba uthi khona ukuphaphatheka kwenu khulekelani ukuthi kungabi sebusika kungabi ngesabatha kusithi ukuthi khona yebo kuzayenzakala kodwa uhla kuveze ukuthi lokho akusoze kudlule eceleni kuzafika so ngamanye amazwi kuyasincedisa ukuthi nxa siphile sizilungiselele ukuthi kuyini okungangehlela sikhumbule indinyana ekhanda ithe khona ungesabi ngiza kuba lawe so kusithi ukuthi khona whatever engangena kikho enkambeni yokukholwa ehambeni ekuphileni ngazi ukuthi khona already uJesu ubekwazi njalo wathembisa ukuthi ngiza kuba lawe so ngezindlela kumele sibe lesibindi njalo futhi ukuthi sigcone uNkulunkulu ngokube sikubonayo
ayisikho. hayi Yes. nxa sikhangele babukele balaleli abantu laba abanikwa isitshengiselo sokuthi kuza kuba njani nxa sibala imbali ngo-1870 sibala ku-Gregorian verse kuthiwa khona amabutho abuya agqagqela kodwa babuya babuyela futhi emuva umlimi ngabomo banika intuba yokuphuma abalalela ilizwi bahle babaleka ezinye zathi umduli lo awudilikile Yeah. kade sisilesibili bathandika ukuthi into engiyakhileyo leyi le mfundo engilayo le mali engilayo mina ngirayithi ilizwi lithi wozani kuJesu lapho sizwe sicela ukuthi xa sifunda imbali kwabanye abantu lathi silima ukuthi siphakathi kwempikiswano kasiyeni kuThixo asisize siyaqhubeka sikhangela ke ukuthi amaKristu agcinwa lanxa kwakunzima ngaleso sikhathi amaKristu nkumanga labantu abathembekayo bala ilizwi kaNkulunkulu lawe lami singamaKristu amaKristu kumele abe ngumuntu olalela uKristu ngoba sifuza uKristu sikhangela uMahubo ngo46 verse 1 sikhangela ukuthi usithembisani uma seba amaKristu alalelayo lokho akukhulumayo 46 verse 1 Mahubo 46 verse ngelika 1 verse 1 uNkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu usizo oluhlezi lukhona nxa kulohlupho hamba futhi kuyisaya 41 verse 10 bambana amazwi ukuthi uyisiphephelo sethu abe lusizo iBhayibheli licace ukuthi nxa kulohlupho ngoba longalahlupho khona Ngakho. umuntu wonke uphakathi kohlupho sokwafelwa lohlupho uyagula lohlupho yindlala lonyaka lohlupho kodwa yisiphephelo sethu lesike sayikhangela uIsaiah 41 verse 10 ngakho ungesabi ngoba ngilawe ungakhathazeki ngoba nginguNkulunkulu wakho ngiza kuqinisa ngikusize ngiza kukusekela ngesandla sami sokudla esiqotho amavesi lawa bafowethu lo dadewethu lapha avezani ngokunakekela kukaNkulunkulu ebantwini bakhe la nxa siphakathi kwempikiswano kuyina kuveza Khonapho ingaphendula umbuzo lo mfundisi. Ngicabanga ukuthi khona nxa isithi khona ivesi uyisiphephelo yeah ngesikhathi sokuhlupheka. Ngicabanga ukuthi omunye umuntu sengabuza ukuthi kanti manje ngimfumana njani lo uNkulunkulu. uNkulunkulu siphile iBhayibheli lizwi lakhe. Yeah. Kumele silifunde. uNkulunkulu sinikile iconnection ukuthi sonke isikhathi siyakwazi ukukhulumisana naye. Iphakathi kokuhlupheka sokunzima okwami ukuguqa phansi ngikhuleke. uNkulunkulu uyangizwa. Yes. So mbona uthando olumangalisayo kuNkulunkulu xa lokho siqhubekela phambili ngesifundo. Njalo uNkulunkulu othembekileyo asithembisa khona uyakugcwalisa angathi ngiza kukhulula utsho khona lokho thina kungenzeka sehlule ukukukholwa kodwa akumenzi yena ehluleke ukuthi agcwalise isithembiso sakhe njengalapha ukuthi ubavezele ukuthi kuza kuqaqelwa eJerusalem amabutho azabuya qaqele kodwa ke kuzaba lesikhathi sokuthi bazabuyela emuva bona babona ngani yiba sebehlasele babalandelela bakhohle ukukhola ilizwi ukuthi isikhathi sokubalela khathesi bathandekayo sonke silapha isikhathi sokuya kuJesu simkhele njengomsindisi kulesikhathi umhlaba ozakudilizwa khona siphakathi kwempikiswano kayipheli yodwa iphela ngokufa abantu babe lucaca lomhlaba udilike kodwa bazakuhlala kuKristu kuthiwa bazakugcinwa amaKristu azakuvikela kuphela angalalela ilizwi kaNkulunkulu akubamba iHebrews 11 laphana ngifisa ukuthi sikhuthazeke sikwazi ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uthembisile ulathi ulawe emulini yakho uphakathi kohlupho ulami ngigulelwa ulathi sonke kule lonya ngathi indlala kuthiwa ngesikhathi sokuhlupheka uyisiphephelo so kasifundele ukuthi ngendlela yonale siyame kuThixo sicele kuye amcabango ukuthi ngingenza ukuthi ngiphile okuhlambulukileyo uzasithungamela uthi iHebrews 11 verse 35 kusiya ku38 Hebrews 11 verse 35 kusiya ku38 Abesifazana bamukela abafayo babo sebevuselwe ekuphileni futhi right abanye bahlukuluzwa njalo bala ukukhululwa ukuze bathole ukuvuka ekufeni okuhle abanye bahozwa bachaywa kwathi abanye babotshwa ngamaketani bafakwa entolongweni bachaywa ngamatshe baqunywa ngesaha baba ziqambili babulawa ngenkemba bahamba begqoke izikhumba zezimvu nezikhumba zezimbuzi baswela behlukuluzwa bephathwa kubi umhlaba kubo wawungabafanele bantula enkangala lasezintabeni lasezimbalwini kanye lasemilindini emhlabathini
babo sambulo ku2 verse 10 nxa eyivula lapha ngicela ukuthi sicabange lapho ukuthi indlela abahlukuluzwa ngayo abantu labo thina sesihlupheke kakhulu ikakhulu thina siselizweni lesikulo ukuthi hayi imali ethu ayithengi sikhuluma ngemali lawa sikhuluma ngesaha yayisaha umuntu ephila ekhuluma kodwa ungaqhubeka ubala ukuthi abaphumanga ekukhonzeni uNkulunkulu bamkholwa sambulo ku2 verse 10 ithi Samlo 2 verse 10 ungazesabi izinhlupheko eseziza kwehlela ngiyakutshela ukuthi uSathane uzabeka abanye benu entolongweni ukuba alilinge njalo liza kuhlukuluzwa okweminyaka eli10 thembeka lanxa kusekulungeni lokufa mina ngizakupha umqhele wokuphila nxa sikhuluma ngempikiswano impi kulamaqembu amabili kulenye iqembu elingaphi elinye lingaphi thina sikuqembu likaJesu nxa uJesu wahlukuluzwa waze waya kufa esiphambanweni bonke abamkhonzayo bazakuba njalo sithola siqiniselo bani ngamavesi la ukuthi abanye basahwa abanye bachiswa bagqokiswa izikhumba zembuzi bajikelwa phakathi kwezilwane kodwa baqhubeka bekhonza mina ngikhala ngendlala sengifele ngumalume ngingaba lesibindi bani nxa ngifunda mina ngicabangayo mfundisi ukuthi khona apha ekuhluphekeni angingasusa amehlo ami kuNkulunkulu njalo angingakhangela ukuhlupheka kakhulu ngize ngikhohle ukuthi kade yena vele utheni ngokwesinye isikhathi phakathi kokuhlupheka kulesifundo uNkulunkulu afuna ukuthi ngona ngisithole uyavumela kwesinye isikhathi ukuthi kona kube njalo kodwa sekuthi uphelele ngombono ngize ngikhumbule uJosefa ngicabanga ukuthi esesemgodini khona laphana engomunye wangahle ayi uNkulunkulu kakho kodwa-ke wathola izifundo eziningi uJosefa even nxa wesibhekane nomkaPhothifar lapha mina ngicabanga ukuthi khona esesiqongweni kwaba sengumphathi ngibona ngani wayesekwazi ukuthi abantu vele baphatha njani lama situation abantu abahlangana lawo wayeswazisisa ngcono wayesengakwazi ukuthi athethe njani so kwesinye isikhathi ekuhluphekeni asiyekele nini ukuthi sikhale uhlupho kakhulu asikhangele kuye ongiyokwazi ngcono ukuthi kade vele wayevumile uvumeleni khona lokho siyabona okunye engikuzwisisayo lapha bafowethu ukuthi ukuhlupheka lokhu esikunanzelela lapha kubuya ngenxa ye-context ye-great controversy ngoba usambulo lesiqeda kumfunda uhle wathi uSathane uza kufaka abanye entolongweni abanye uzabenza lokhu lalokhu so bese ngunanzelela ukuthi kuthi ukuthi-ke balaleli ukukholwa kwethu kwesinye isikhathi kuzafika esigabeni sokuthi kuke kuvivinywe kuke kuhlolwe uSathane umlimi uyavuma ukuthi kube ngaleyo ndlela ukuthi khona ukukholwa kwethu kwenze njani kuke kuhlolwe ukuthi kambe yikukholwa kweqiniso yini ngoba umaHebheru leyo simfundileyo usitshela ngalaba abasikwa ngesaha abanye bala ukuthi khona balandele lokho kwakumele bakwenze ngenxa ukuthi babekwazi ukuthi kulokuvuka okuhle kuyini okwakubafuqezela yikukholwa ngoba umaHebheru vele yisahluko esikhuluma ngamaqhawe okukholwa so ukukholwa kwabo kwabanika amandla ukuthi bangene ezinhlupheni lezi badlule ngale so kusithi ukuthi khona kuyadinga ukuthi khona indaba yokukholwa balaleli lababukeli siyiqinise ngoba kuzafike kutheni khona singene ezinhluphekeni but nxa ukukholwa kwethu kuvele engeke kubuthakathaka kuza kwenza ukuthi simphike uKristu singavumi ukuthi sinjani singene kulezi zinhlupho so ngibone indaba yokukholwa iqhakathekile lapha kakhulukazi usifikise emcabangweni nokuthi ukuthembeka kuze bese kufela ukukholwa lokhu kungamandla ukuthi ngithembeke lanxa kulokufa phambi kwami ngoba amaklabu esakho asibali ukuthi wabachiya inkolo nxa kwakusiwe omunye wayevuka la iqhubeke siyaphambili liyakwazi nxa sibali great controversy ukuthi iyasitshengisa ukuthi ngemva komunye kule kwakulandela omunye avuke ame ngoKristu babusisiwe abalali babukela abazakuma ukuthi lanxa kusiyafika egodini athi ngizalala ngeloKristu phela siyakwazi uJesu esimkhonzayo lo wafa wavuka so nxa sikuluhlu lwakhe lathi asiphelele engcwabeni siza kuvuka siyasikhangela ukuthi ibandla la izolo lemapostoli lalihlukuluzwa ngendlela esibale ngale kuHebrews kodwa kuthiwa lalokho liqhela alizange linciphe ngapha bebulawa kodwa besima sibalela umsebenzi 2 verse 41 lapha ukuthi kuyini okwakusenza ukuthi abantu laba bephakathi kokuhlukuluzwa kokubulawa kodwa baqhubeke ngesibindi besiya phambili umsebenzi 2 verse 41 labo abalamukelayo ilizwi lakhe babhaphathizwa kwengezwa inani labo mhlalokho abangaba izinkulungwane ezintathu
4 verse 4 khonapho njalo. 4 verse 4. Kodwa abanengi abalizwayo ilizwi bakholwa, inani lamadoda lakhula okungaba izinkulungwane ezinhlanu. The third one ke uthini khonapho? Verse 31. Sebekhulekile indawo ababekuyo yazamazama, bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele, balikhuluma ngesibindi ilizwi likaNkulunkulu. Ungagcina ngo5 verse 42 uyasayikhuluma. 5 verse 42. Insuku ngensuku emagumeni etempeli njalo behamba bengena indlu ngendlu, kabazange bakhawule ukufundisa lokuchumayela izindaba ezinhle ukuthi uJesu unguKristu. Nxa ngingabuza umlaleli lombukeli lathi esilapho ukuthi ngamavesi esiwabalileyo abantu laba sithe sikhuluma kuthiwa babefakwe entolongweni, babehlukuluzwa ithorture, babebulawa, kodwa kuthiwa kabamanga ukuqhubeka bebala iBhayibhili, ukuhlangana bekhonza. Kuyini okwenza ukuthi beqhele besanda ngapha bebulawa? Mina ngicabanga ukuthi khona ivangeli leli babeliphila. Yeah. Njalo uNkulunkulu asebemkhethile babemzwisisa. Babesazi ukuthi okwenzakalayo lokhu yebo kuyenzakala kodwa simkhonzayo siyamazi. Lokuthi isiphetho sankhona singaphi siyakuzwisisa. Okunye engikucabangayo ukuthi khona ukholo lwethu kalusuke, ukholo lwami kalusuke ekutheni ngilani ngitholeni okwasemhlabeni lapha, ngoba usihlukumeza kakhulu izinto zasemhlabeni khona la eziyakusala esingabiyanga lazo. Izo zingenza kwesinye isikhathi ngicabanga ukuthi uNkulunkulu undlahlile. Ngenxa yokuthi jawude uthi indaba yemali, imali kayikho, mhlawumbe izigqoko kade ngizifuna, mhlawumbe kade ngikufuna okusuthisa inyama. Yikho ukwenza kwesinye isikhathi silahleke ngokumbona ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Ikanti ke nxa vele simphathi wobudlelwano, ngivele ngimazi uNkulunkulu ngimkhethe ngaphelela, konke lokho kunye vela kusatsho lutho. Mina ngikhangele kuye kuphela. Ngicabanga ukuthi ibandla lendulo yikho basebekhona lapha. Njalo isiKristu siyafidwa. Yeah. Singekela siyacaka size sife. So ukuthi isikristu sethu siphile asisifideni ngelizwi. Singafidwa balaleli uJesu sizaba mazingcono. Ukumazingcono izethembiso zakhe sizazizwisisa, indlela asebenza ngayo sizwisise, bese sikuzwisisa futhi ukuthi nxa sengifika ehlutsheni angisamblame uNkulunkulu ukuthi kathi ube ngaphi. Sengikwazi ukuthi yimpi le lapha ngiyavivinywa. Abese sithi futhi angeke kuvumela isilungu esingaphezulu kwamandla akho. Yikho uthando esiluthola khona lukaMlimi ukuthi uhlupho ngalusizukala luwe esikalini. Elixeganisa lokukholwa kwami sithi hayi lokhu yikho kuJobe wathi hayi Sathane hamba uyokwenza uJobe kayikungiphika, ngenxa yokuthi uyavumela ekwazi ukuthi kuzasikhulisa mhlawumbe kunqobe engikwenzileyo kuzasiza omunye osehlutsheni olufana nayo. Yikho sikubhalelwe futhi la namhlanje fundisa ukuthi sikuzwisisa ukuthi angahlangana lohlupha sibo bokuqala bakhona abadlulekilo kuyanqobeka. Nxa ekhuluma kanje mfikela umbuzo engawuzwa ngomunye ukuthi kanti mfundisi nxa kuthiwa uNkulunkulu nothando njalo mina sengikhonza kungani ngihlupheka? Kumele ukuhlupheka abangamkhonziyo phela. Mina ngihlupheka mina ngikhonza ngingahlupheki ngenxa ukuthi sengimkhonza. Ngase ngimtshela ukuthi uyabona ukuthi uNkulunkulu kazangathi singaba semhlabeni sesikhululekile emhlabeni wesono. Anti uthi emhlabeni zakuhlupheka manje isibindi awunqoba la mzawunqoba. So umhlaba lo ngokuhlupheka kwesinye isikhathi izinhlupho ziyisikolo. Right. uJoseph zasiyisisikolo zokuthi uzagcina sengumbusi. Wavunyelwa ukungena phakathi kwezinhlupho leziyana kodwa zazamvivinya. So kuqakathekile ukuthi sibekwazi balela abukele ukuthi singathi uNkulunkulu nxa sihlupheka nguye ophambanisilekileyo siphakathi kwempikiswano elethwe nguSathane. So singahlupheka nasibheka kuJesu kunqoba kodwa impikiswano ilethwe nguSathane. Ufuna ukukhuluma? Benisithi mina actually kuyadingakala ke ukuthi sizwisise indaba yesiKristu. Ukuthi nxa sokuthiwa umuntu ngumKristu kutshoni. Ngoba ukuthi ngumKristu kutsho ukuthi wena usudeclare impilo Sathane. Ngoba khonkani ukuthi wena uzi-identify lo Kristu. Ngoba uSathane enulwa lo Kristu. So secha abantu abakhe. So khonkani ukuthi singamaKristu kumele sikuzwisise ukuthi sesideclare impilo bani lo Sathane njalo sesiyi-target yakhe. So nxa ke sesiphila ke impilo yesiKristu kumele sizwisise ukuthi impilo yesiKristu yimpilo yokuzidela
ngokuya ade mfuna ukukhuluma lokho kana ukuthi la ibandla le New Testament leli babezidelile yikho benelisa ukuthi khona babe faithful phakathi kwani kwe persecution. uJesu abesesithi ke lo othanda ukungilandela akazidele athathe isiphambano sakhe anjani angilandele. So njengoba uKristu wathwala isiphambano lathi silazo iziphambano kumele sinjani sizithwale phela ukuze kuthiwe singamaKristu sinjani sifana lobani loKristu. Yikho okunye ngikutholile okunye futhi engikutholile lapha na ukuthi ibandla leli babephile bendawonye laba bantu bencedisana impilo yokukholwa. Ungananzela lapha kuthiwa babe sibandawonye bengena izindlu ngezindlu bekhuluma ilizwi ngesibindi. Impilo yanamhlanje isiyenze ukuthi khona abantu babe busy kakhulu umuntu amayinde impilo yakhe yedwa athi nizalwisana maybe lobubi mbele sitha ngingedwa. Kuyasiza ke ukuthi amaKristu abe ndawonye ukuhlomisana enkambeni yani ngoba yikho kwabanika isibindi. So ukuthi nxa umunye wayehlukuluzwa laphana bendawonye kwakunika omunye isibindi ukuthi nxa umunye ezimisela ukuthi afe efela ukukholwa kanje mina ngingubani. So asikhonzeni sibe sindawonye futhi sisebenze sindawonye ikakhulu enkambeni yani yokukholwa. So ukuncedisana khona lokho yikho engufunde ku New Testament church lapha. Okunye ngikuthola khona phana sorry ukuthi izulu lingemva kwethu. Yebo. Ngoba uthi you shall receive power. Ngezindlela bathenjiswa ubamoya ngcwele uthi uza kwehla. Engasikuthi uza kwehla phelele kibo. Wayezasungula ngaleso sikhathi ukuze kuye kufike kuzeni kukaJesu. So ngezindlela ubamoya ngcwele ungemva kwethu ukuba nasinika amandla lapho esiwadinga khona asinika ulwazi lapho esiludinga khona. Yes, benisithi ngeke ajulisa ingqondo ngicabanga ngebandla lasendulo. Umoya abasebelawo. Kuthiwa khona bathengisa ababelakho. Exactly. Babelana omunye lomunye ngokuswela kwakhe. Awungasela umuntu oswelayo. Yazi ngithenga ucabanga nalo moya ngathi sure siyawudinga njengebandla namhlanje ukuthi sibe njalo. Ingathokoza ukuthi mina ngiyabonakala lento ezinhle yatshintsha lokhu lalokho. Kulomunye umuntu oswelayo. Sure lo moya sawudinga lo ngoba ukhanya uyasilela. Okunye konke ngiyakubona sibili singani siyazama but kulokho ukwabelana nabampofu lokwabelana nabanye singani siyasilela sana uNkulunkulu ngasisiza. Kimi ngakade ngikhangela iverse liyana enye singasebalanga umsebenzi ngo8 verse 1 kusiya ku8. Lapha uPaul esephuma esiyahlukuzela encwadi nikwe imvumo yokuqeda amaKristu. Ungabala usiyafika kuverse 8 ithi bangezelela ukukholwa ngamandla. Sengane wayengumlilo wawutha ngapha bona sibawucija. So uSathane balela babukeli uzenze yonke imikhuba emibi eyokuzama ukucicha ivangeli kaJesu. Nxa uJesu wavuka alichitheke. Angaza yenzeni thina sisesayidini enqobayo. Singesaba simeni isibindi sikwazi ukuthi le impikiswano enkulu kuzaba lokubulawa lokugula kodwa ukukholwa kuyinqaba. Asikholele kuJesu uzasinika amandla okunqoba ekugcina khona lapho umfundisi ungadluli. Kuthiwa khona ngingathi basebendawonye sibemoya munye. Kuthiwa kwengezelelwa abasiliswayo. Lezibusiso abazange baswele. So mbona uqakatheka kuba moya munye lokuba ndawonye. Uyenza izimanga ezesabekayo. Antsho vele mama nxa abantu besempini lingathi ibutho liqeqetshiwe bese fika lomunye sesitina zadubula nsiyali lingaba ngabaza ngoba ekucineni lisebenzisa ukhomanda nguye litshele kokwenza babukela bana lesikhomanda nguJesu kule yimpi angathi na sigcine imiyalo yakhe sigcineni angathi sihlangana labanye sihlanganeni angathi size nini ngoba ekugcineni abanqobayo nguJesu lathi esimlandelayo sibambela uverse umsebenzi 2 verse 44 kusiya ku47 sifuna ukukhangela ukuthi njengebandla siyimuli okumele inakekele umphakathi sinakekela thina lapha siphinde sifinyelele abanye ngoba umpikiswano nali kumele ezilo limele sizifaka uhlaka singekela abantu sibabukele thina singabantwana bakaThixo. Umsebenzi 2 verse 44 wonke amakholwa ayendawonye ehlanganyela kukho konke bathengisa izinto zabo lezimpahla zabo banika loba ngubani oswelayo. Izinsuku zonke baqhubeka behlangana emagumeni etempeli njalo behlephula isinkwa emakhaya abo besidla ndawonye ngezinhliziyo ezimhlophe eziqinisekileyo bedumisa uNkulunkulu njalo bethakazelelwa ngabantu bonke.
njalo inkosi yengeza inani labo izisuku zonke ngalabo abase besindisiwe. Nxa ungaqhubeka umsebenzi ku-3 lapho umsebenzi ku-6 laphana amavesi lawa nxa ngikhangele athinta ukubambana okwakhuluma lapha mama athinte futhi ukusebenza ndawonye lokuhambisa ilizwi likaNkulunkulu. So yikho kwakusenza ukuthi abantu laba babe lamandla okunqoba. Angazi ukuthi nxa silibandla singayekela ukubambana siyabe sithi siyaphumela sithini ngoba silibandla likaKristu la. So engifuna sikucubungule lapha ukuthi kuyini singakwenza njengebandla namhlanje ukuthi lathi sinqobe njengalaba abanqobayo ngesikhathi sobunzima. Singenzani? Na sizananzelela ukunqoba ungakhangela isilwane nxa siza kuhlasela siqala sibhonge kwenza ukuthi inyamazana zehlukane bese sikhangela eweak. Thina usathane kuthiwa unjenge ngonyama ebhodlayo edinga njani engamudla. So mina ngingazi sondeze eceleni sengisiba itarget enkulu ngoba sengiweak kangisabambananga labanye. Kodwa uNkulunkulu uthanda usenze njengamadube. Amadube nxa iswane sisiza athatha ithole lawo lifake centers kukhangelisana amakhanda ndawonye. Isilwane siyakwazi ukuthi singasondele umva kule ngozi enkulu. So thina lathi ukuhlangana kwethu ukuthwalelana imithwalo lokwabelana inkambo kunje nxa kuyikuthi ngibe lenkambo ethile uJehova wangisindisa ngingakwabela layo nxa usulohlupho olufana nayo ule point of reference kuna ukuthi lapha nomfowethu wasizakala kuyasincedisa khona kuyana. Nxa ukhuluma ngokubambana kwesinye isikhathi sesingacabanga ukuthi nxa singavuka sibe etempelini sindawonye sihlezi sonke ngaphana sesicande ukubambana. Kwesinye isikhathi kuyadlula khona lokho ngoba ngizabe ngihlezi khona phana kube iprogram le nje angiphatheki angisongxenye yakhona ubisa umbono omuhle mina ibe yimi mhlawumbe engxenye njani engibuya nombono ngani uyahlanhlada. So ke khona kuyadingakala ukuthi khona sikunanzelele ukuthi kuyasibisela emuva ngoba sizaswela izibusiso ngenxa yami engasafuni ukubambana labanye engafuni ukudonsa labanye. So ngisifunde ngisitholayo futhi ebandleni lasendulo. Khona kusibisela uMateyu lwana ophezulu lapha ngo4 verse 3 othena abantu laba baphila ivangeli babe likhuluma. Vele ngabona ngabambani labanye ivangeli alikho kimi. Nxa sengikuKristu lwane kuKristu sonke sidonswa nguKristu ngesikhiwa imagnet sizaphila lokho akutshoyo. So sizaba lusizo komunye nomunye sisize lekho. So uthando esikhuluma ngalo siqalise esihlokweni lapha ukuthi uthando kumbe ubumina. So uthando lalo busibandla lakuqala. Yilo silukhulekela yabalala bakithi ngabe liyabuya kithi sonke. Sifunda ukuthi uthando uKristu ngitsho lemithetho elithumi esikhuluma ngayo ukuthi yiye esilawulayo. Ilo uthando kuNkulunkulu yakuqala emine lothando komunye umuntu eminye leyisithupha. So yonke nxa isihlangene Matthew 22 uthi Jesu akulo kudlula umprofeti kona bonke baphakathi kothando. So uthando emuntwini la kuNkulunkulu yilo lathungamela ibandla lakuqala. So izinhlupho lezi ngifundise siphathina kwazo zonke ngathi singabambana sikhale kuNkulunkulu singazisolve. Okuswelakala khona lokuthi khona sibambane uNkulunkulu nxa asesiba ngowesithathu njengoba sitsho ngithi nxa libambene limoya munye nanza kuba khona lami. So ngicabanga ukuthi sile challenge njengamaKristu aphila ensukwini zanamhlanje endaweni ukuthi sikhale ngezinhluphekela lokhu lalokho asibambaneni sibe moya munye sikhale kuNkulunkulu uzawusiza kanti wakwenza nanku uzakwenza futhi. Omunye wathi kimi mfundisi siyalamba so yina amaKristu ndiyaphuza ukukhuleka kumlimi nxa singaqalisa ukulima ngabe liyakhuleka lini ngathi biza abantu awabiza abantu bayakwazi uNkulunkulu singabambana uyasizwa. Indaba lothando komunye nomunye la kumphakathi sibutha abantu batshengisa ukuthi impikiswano enkulu le inqotshwa ngoJesu singaya kuye kuyasilungela kakhulu. Akuthinta John 10:10 lapha. John 10 verse 10 kule imicabango omunye omvikela lapha ukuthi uNkulunkulu asiphathise njengebandla lakuqala elalimunye lingumzimba munye kuKristu lathi njengamaKristu abantwana bakaNkulunkulu asikhulekeleni kuba ngumzimba munye uJesu sithungamela kule impikiswano esidlula kuyo. John 10:10 Isela lilanda ukweba lokubulala lokubhubhisa kuphela mina ngilande ukuze zibe lokuphila zibe lakho ngokugcweleyo. Liyamuzwa uJesu. Isela limelo lapha nguSathane. Right. Okwakhe yikubulala yikubhubhisa kodwa uJesu lo esimkhonzayo esimkhola uthi ngizonika impilo hathi impilo kuphela esiphila emhlabeni lezayo ephuphumayo. Nansi isithembiso bathandekayo ukuthi kulimpikisano singesabi isela linguSathane eliletha indlala labulala umfowenu laletha ukuxabana emulini emtchadweni ukufeyila esikolo konke kana impikiswano
kodwa nangu uJesu uthi hayi lingaza kimi kule mpilo. Yebo mfundisi. Okay, ngibona nganisele sokuthi ngithile khona phana mfundisi wami ukuthi yiyo injongo yevangeli. uJakobe ngalo uthi ukukholwa ukuqotho yilokho. Ukuhambela abagulayo, ukunakekela izintandane, abafelwakazi. Ngoba i-great controversy ibuye ukuzodistorta, ibuye ukuzophambanisa umuntu physically, mentally, emotionally, socially. So i-great controversy usathane ufuna ukudestroya umuntu holistically, ukuthi umuntu impilo yakhe yonke. So ke umsebenzi wevangeli ke nawo ngokwenzana. Yiyo lo ibandla lakuqala elawo modelayo. Ba model ivangeli ababeliphila ngokwenzana. Ngokuba ndawonye, ngokwabelana, ngokuqinisana, ngokuhambelana la ngokuncedisana. So ke yikho uJesu akutsho ukuthi ngizile. So ngamanye amazwi khathesi uJesu nxa sisithi simlethe ebantwini kumbe nxa sichumayela uJesu kufanele ukuthi ivangeli libe holistical. Ngoba yiyo injongo yani yevangeli yokubuyisela. Actually umlobo wesifundo uthi khona ivangeli ngelokubuyisela iimage kaNkulunkulu esilahlekile ebantwini. Ngoba umuntu kaselathemba, umuntu kasavezi ukuthi yena uyisidalwa sikaNkulunkulu. But ivangeli nxa libuya kumrestore umuntu lo ngokumnika ithemba, ngokwazi ukuthi hayi through ivangeli uJesu ukwenza ukubana ube njani uphelele futhi. But nxa umuntu engekho evangelini usala lokho enjani engelathemba, edangele, ezibuza imibuzo ukuthi kanti manje ukuhlupheka lokhu kuya ngaphi kuthini. But ngevangeli umuntu uyazwisisa konke nge-right perspective. Yabonga mfundisi wami. Ngicela ukuthinta something khona labantu. Uthi khona okumqoka ukuthi khona sihambise ivangeli, sihambele abagulayo abalezindingeko, sibavezile uNkulunkulu yakhe akufunayo nithi. Kodwa ke bese nisiba lo mbuzo ukuthi ungakhangela nisuza namhlanje ingani khona lokho ngikho okuyi-extra nginto okuyingxenye ngana sikho kumqoka. Ungizwe ngisithi khona iprogram leyi nxa ungala anything ngizakuba khona, nxa ungala into endinga emulini ngizakuphatheka. So kungani okwami yikho kumqoka lokhuyana ngikwenza njani nxa ngala into engiyenzayo. So uNkulunkulu asisize khona lapha sekunanzelela ukuthi kade kumqoka mina vele kimi empilweni kuyini, into engizibanjiswe uNkulunkulu izipha mphezona kumbe injongo avela amfakile yona emhlabeni. Ngiyakubona khona Ntanaza usathane istrategy asesebenzisa uqala wabulala. Anaza ukuthi abantu abangababulala laba bavuka ngobuningi babo. So ungcono kade ngibenze ba relax nje ukuthi uJesu khona uyeza kodwa hayi isikhathi sesesinengi. Yikho uthola ukuthi I priority yami aseyiyo ukukhonza. Ngekuthi ukukhonza sokuyagwejisa mhlana ngingela lutho. Yikho uthola ukuthi enkonzweni amunye uqalisa ebuye kuseni ngona asethi but ngafika ngo10 lakho nyabe ngikhonzile. Omunye acina ukuthi hayi uzoselayezela lisikhonzele lathi. Omunye usefoni amafoni labo. I-technology futhi sisiwami yasisenza ukuthi ngithi hayi ngizabona uma ubona kude wami ngisendlini. Usathana ubona ukuthi uyakwazi ukuthi singahlangana silamandla usesenza si relax nje. Siyabonga abalelo babukeli lapha sinikwa insilelo enkulu ukuthi indaba yokukhonza imqoka. Isifundo siqala sithe khona okuyikho kumqoka yikuthi uthando kumbe ubumina. Right. Uthando kumbe ukuzikhangelana wena. Kanti ke lapha sikhuthaza ukuthi uthando yikuya kuKristu owasithandayo. Asike sikhangela amavesi amabili sixoxe ngawo lawa nxa sibanga ukuyafika ekugcineni. uJohane ngo13 no35 loJohn oqala ngo4 verse 21. Sikhangela ukuthi kuyini esingakuchiya engakuchiya mina emulini yami lawe abantu nophila labo esithi legacy ngesikhiwo. Okwenza ukuthi lawe nxa ungalala usale kusazakala ukuthi hayi ukhona umKristu okwaphila kumpikiswano loSathane kodwa wasichiyela lokho ukuthi athi siphile sikukhangele. uJohn 13 verse 35 ithwena bonke abantu bazakwazi ukuthi lingabafundi bami uma lithandana. uJohn oqala ngo4 uverse 21 njalo wasinika umlayo lo othanda uNkulunkulu kumele athande lo mfowabo. Sisizwana la sikhangela lebandla lalikhona elesikhathi sesayizolo elikhulunywa ngokuthethuleni lapho ukuthi uthena abantu laba
izenzo zazingezothando uthando lwenza ukuthi basishiyele isibonelo esihle lathi ukuthi uthando luyagcina imuli luyagcina ibandla lesizwe sigcina luthando sitholane kumavesi la uthando yinsika uthi uma lingithanda gcinani imiyalelo wami ngoqala kumele ukuthi ke singatshengisela ukuthi siyamthanda abese sithi ke abantu bazabakwazi ukuthi lingabafundi bami ngoba linjani lithandana aluba kulento usathana ayizondayo afuna ukuthi ayibhidlize luthando uyibhidliza ngani ngokucreate individuality nxa sengingedwa ngizahlala ngingedwa la uhlala uwedwa ngale ngoba ekwazi ukuthi aluba sihlangana ngenxa yokuthi sesithanda umlimo sizathandana thina angisoze ngikubandlulule ngomhlobo kumbe ngombala ngoba ngikwazi ukuthi uyisidalwa sikaThixo njengami so aluba besingakwenza sihlobo esithandekayo ukubana siveze uthando omunye komunye sizanazela ngoba ungakhulumanga lutho uvezela umuntu uthando umuntu uyambona uJesu yes khonapho ngina usitsho ngwenye lekwazi lapho kulothando khona yazi kumnando kumangalisayo la uyazizwa ukuthi ngiyaphila usunanzelela ukuthi kona kwesinye isikhathi kumbe ngithi phose vele kunzima ukuthanda ngawethu amandla kunzima ngoba lapha sibizele ukuthanda wonke umuntu akutsho ukuthi ngithande umfundisi uDube ngoba umhlobo wami ngithi ngithanda wonke umuntu so thina ngawethu amandla vele ngeke sikwanise sidinga ukuthi kona siqhumane lo Jesu sithande uJesu simkhethe ngoba yena wakwenza benjalo bemkhafulela wabathanda wahawukela wabazwela waba losizi kiba ngithi so nxa uJesu ephila kimi vele uthando lolwana olukuJesu lozazenzela izinto zalo so thina wethu ukuthi sonke isikhathi sikhangele kuye sicele kuye yikho phela sithi izolo bekuthiwa an eye for an eye okukhiphila ihlo umkhiphile uthi kanti singithi hayi thandani izitha zenu lizikhulekele akatsho njalo abesekuthi uthi mina ezami izitha ngiyazithanda ngoba nginisizulu kwababilungileyo labanjani so thina ngasifuza uJesu asithandeni izitha zethu ngoba uJesu ezakhe izithu uyazithanda ngayikhuluma kanje khuma ngifikelwa ukuthi isikhali somKristu vele luthando right yisi isikhathi sisinikwe kulempikishwana ukuthi kungaba lothando ngikhaya la uba lo mama bazahloniphana labantwana kwa lothando emsebenzini siyaphathana kuhle ngitsho semabandleni so sifunda lapha umlobo usinikile inimbali yokuthi izolo kube lesikhathi lapho ibandla liqala bephila kwaba lemkhuhlane omkhulu owaqeda abantu kodwa ngenxa yothando lebandla lasukuma ibandla langena ku community liyancedisa abanye baze bafa bencedisa abanye abantu kuyini esikuthola lapha njengebandla namhlanje actually kuqalisela phezulu lapha umlobi ubuza ukuthi amavesi lawo asivezelani nxa sikhangela Satan's challenge against the government of God right now Satan uchallenge uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu asothando right uNkulunkulu kubusa kwakhe hayi kule injustice uNkulunkulu kabusi ngendlela right so yiyo indikimba ye controversy so ke nxa uJesu ke sesinika umlayo ukuthi thandanani we are actually interpreting siyabe siveza lokhu uNkulunkulu ayikho khona ngoba iBhayibheli ithi uNkulunkulu yini uluthando so thina nxa siyabe sesithandana imuli ngemuli ibandla sithandane ebandleni actually siveza ngcono uNkulunkulu ngoba uyikho khona lo uNkulunkulu rather than ukwenza okunye beside kungela thando ngoba singakwenza konke nxa uthando singaluvezanga asimvezanga uNkulunkulu ngoba wena uNkulunkulu nguyoluthando so lokho kwayenziwa ngamaKristu la embalini esiphiwe lapha ngempela kwaveza ubani uNkulunkulu ngokwakhe ngoba yena eluthando uthando lwakhe yilo leyana oluhamba lufele yikho uJesu wasifela so kusithi ukuthi ke uthando lwethu kalungabi lo leyana olokukhuluma kodwa kalube luthando lwezenzo to an extent ukuthi uzubeke phansi impilo yakho ngenxa yomfo wena yiluthando lweBhayibheli lo lesiluzwisisa lapha kuliqiniso bawukela ukuthi akulula ukuthi uthande emhlabeni ongathandiki right kodwa phela impikiswano esikuyo le samukela kuJesu amandla okwenza khonokho nguye osiqeqetshayo ngokumamukela bese siphila impilo efanele iyakhuthaza ukuthi phakathi kwalimpikiswano esidlula kuyo kasifundeni ukuthi izolo nxa babechaywa besiwa abanye amaKristu besifa babeqina ngamandla lathi abasebesifele abasibathandayo kasiyeni kuKristu ngamandla nxa ngingangena ekuhluphekeni ngamandla kasukumeni sikwazi ukuthi sinqoba ngoKristu
akulanto bathandekayo ezenza sinqobe ngaphandle kokuthemba uKristu Jesu. Lima sisize uza kukhuluma khumalo amazwi akho olawo okugcina ulandele umama uza kukhuluma kokugcina ubususivalela ke ngwenyana. Nxa sifika ekugcineni. Oh, okay. Babukeli labalaleli engunanzelela kakhulu esifundweni lesi luthando lukaKristu. Ukubana ke uJesu nxa ephila phakathi kwethu uthando lwakhe lube ngolwethu kuzaba lula ukubana yona le impi siyinqobe ngoba siphakathi kwa impi iyi reality ikhona. So nxa uJesu engaphila phakathi kwethu sibe lothando lwakhe kuzaba lula ukuthi siyinqobe limpi la nxa siyabe sisebunzimeni kodwa nxa kulothando komunye kuba lula ukuthwala umthwalo sisiya phambili enkambeni yokukholwa. Ngiyabonga. Babukeli labalaleli ukuhlupheka izindaba ezibuhlungu ukufelwa lakho konke singakubalisa ukusincitsha ubuthongo akutsho ukuthi uNkulunkulu usikhohliwe. Uyasithanda, uyasinakekela. uJesu usendleleni uzolungisa indaba zona lezo. Engakuthiya ukuthi kona mina lawe asizibuze ukuthi senzani ukuthi simveze uKristu ebantwini abangamaziyo. Luthando bani esilutshengisa abantu lapho esihlala khona, lapho esidlula khona, lapho esisebenza khona. Umpostoli Paul abesebuza umbuzo uthi kambe kuyini ongasehlukanisa lothando lukaNkulunkulu? Ukufelwa, ukugula, ekugcineni esekubalise konke ukuthi akula lutho olungasehlukanisa lothando lukaNkulunkulu ngoba asivezele khona kudlula izinhlupheko. Abesithi umpostoli Paul futhi asikabikwazi siza kuba yikho khona. Kodwa sikwazi ukuthi ngemva kwalezi zinhlupho alube eqhamuka siza kufana laye. Sengathi ngaba injongo yethu ukubana simveze uThixo ngothando ngokubana sithandane ekugcineni bese siya kusindiswa sithole impilo ngonaphakade umlimi asenzele kahle asikhuleke nini. Babo ingcwele khona ngikhaya ezulwini siyabonga isifundo esimangalisayo isifundo esisivezela i-character yakho siveze isimilo sakho siluthando. Uchilo-ke kubana kudingeka kubana sithandane njengalokho wena uluthando kuze ngalokho abantu bebekwazi ukubana singabafundi bakho. Siphathise Jehova akulula ubona sikwenze sizenzela thina. Ngakho ngicela uba moya ingcwele ubana asixhase nxa zonke ukuze sithandane uvezakale emhlabeni umhlaba osemnyameni ungene ukukhanyeni alubuqhamuka ukuzolanda abalungileyo ubuningi bethu sisindiswe ngoba sikholiwe kuwe ngenxa yokubana sibonile abakuvezileyo ngothando. Siyabonga ukusamukela lokusizwisisa lokuba lathi sicela konke ngokukholwa egameni elihle likaJesu inkosi. Amen. Amen.